Abusuya aha eye Adom TV. Dwumadi a wo hwe eye Nkuranhyensem. Me amene dwumadi ho chiame edi am yeso eye Apostle Dr. Nita Kotegu. Me ma akwaba e de badwumadi we so. Ene dey na amene nam na TV asem ne say who is influencing you? Who is influencer? One na wo dede wadwene. Ana den na edede wadwene. Say me call twa konkrumu na me kan 1 Kings chapter 12 verse 8. 1 Kings chapter 12 verse 8. Oka say Rehoboam afutua na jane mpanimfo ede ma no nyina no oboguye na okopɛ ne nanfofo nkoa ene nkwada adwene ade bubra. Or say Rehoboam rejected the advice of the older men and instead asked the opinion of the young men who had grown up with him and were now his advisors. Rehoboam na oyohene na jampanimfo ne ananafo afutu de ma no nyina oboguye ena okopɛ afutu a sebe woni a ono nsisu ebubra no saa yoyofo ne bia onwe anyini ena odi bubra afutu bi aye na afutu bi ho a sese ehwe ne yiye won se okotwa kunkumu aye woni pa bebre a wogina afutu ahodo so edi bubra a anye yiye wan na ya wotie no anapa wan na ya wohwe no anapa wi ana nwumre wan na ya wotie ne nsem edi bubra abrabo enyina so ene de wo he hwe enwumre bebre a yetie nyina no enya so ye so ene adafo mfidi aba nyina sam amofa social media Instagram gram Twitter no ni nyina has an influence on how you behave. We all can learn something from the process of Rehoboam. Okofa as amrante no afutuo no ensi ni yie. Rehoboam no oye David enana ena oye Solomon eba. David na osi nkete ekum mpempem no na ne nana ene Rehoboam no. Ena Solomon no efre nyansane no ne nana ene sa brante we. Ba brante entie David afutuo. Wan kan David afutuo bi otroye ena wantie na ja Solomon nyansane afutuo na otie nanafo afutuo. Obeye ohene ewo Israel so wo mra na enioma ekoso a enye na eseso osinkete ejina na so e de esafata na eseso ohene Yankopon anim na oti Yankopon ene ede ne ope na so esign afutuo kotie ntino odan na ni ekire ne nanfofo dan na chi ekire Yankopon ene se edi oyene kese ebeto Israel manso woni a oji on ho futuo woni a wotatie we no ebi bema oyene abeda wabraboso semra make say bibisa say who are the people who are shaping your life obo a America for obo I want to be like American obo a China for fine but be careful those you allow to shape your life. Uma me teteo oja teteo uma me nua bi teteo teacher bi teteo empanimfo bi ebo anamon bi ni nyina ka bomu abeye usu ene oban wahwe TV watie radio wakan krata ni nyina abeye usu ene oban. In fact enema awokoso eye nyina na enye wo ni nyina so eye entity ede ma wo bebi awunyini ye ene wo de se dia ohunu ho fa eye bebi awo wo to ye ene titi ede ma wo afutu awunya ye nyina ene wo de. But you have a choice to influence your own life. Nanso betimi apem nyoma betimi ayo na wankasa akasa ma braba mi bui me nhwe de obi yo me nhwe de obi ka na mempe ade a esefata na ebra. So be careful who you listen to. Me am to enyanwum bia na metie ane me pesa na mafo regi bi me pe na mafo halafi bi me pasoro nyum banya ni nyina bi na metie metie nyoma ehye mi nkuran metie nyom a ebema mani agye metie nyoma ebetime ma tintiri ma promu enya se metie a sebe kasa mu keke ni abetie bia no etawadwen proso ena ni edawadwen proso no ena influence ni abeye enya ade nyina na mehwe enya news item bia na metie enya kasa ebo bia na metie kasaba edi ehunam kasaba ma me yam hyehye me yamintie metie de ehye nkuran
metie de ene na so nam na metie de enam odo so enti onipa say hunu say you need to advise yourself who you allow to influence your life. For the influences you allow on your life will give you the direction you will go with your life. And your man say utimi esemu yi no. Oh, and your man say utimi edi to wadwen proso no. And your man say dimu. Ne bi bia keke. Obi a yentime ebi dabi. Obi a kontime ko bi dabi. Obi a ko onye obi a oye wonko. Obi a yo onye obi a oye wonko. Don't be influenced by the crowd. Be influenced by your unique potential. And what you have assigned your life to become. And you person hear that channel and that's influence you. Winning. Ya na wada no wani a chere rade. Edumra enyemua. Edumra asemua. Me cry to Proverbs chapter 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The godly run to it and are safe. Awurade ni din no eye butantim kese na yedwane kohye mu enya hoto. Ono yeka onyame din a onyame akwan. Yeka onyame din a onyame hyehyeye. Yeka onyame din a onyame emra ene ni susuye. There are principles you have to design to follow. There are values. No matter say sombo, say udi echiri. Don't just live life going through the motion because everybody is doing it. Obi afa phone and afre hello and also ofa bi dabi. Have a reason for picking your phone. Have a reason for stepping out. Have a good reason for doing what you are doing. Let positivity, let what is important influence your decisions. Mani edimu, madie no kwere pepepe yo. The edimu na fata and influence wabrabo. E ma bibia ka influence wabrabo. Sabi obi aka bibi anya akira. Na ma abuafu abufuo no betima influence abrabo mo aya de empe abufuo no ba hye ho so na ka che say abufuo aba na so baba bitra me bubura me mpa abufuo me bubura me de ane je bubura nti waba mahunu ade wenye me ye afiro no kwan so e ma oya odi so nhye wakoma so e ma mfa bubura oya odi ba pe bi sere oya odi ebe baken ba oya odi ba pe bi na fato na kire ho say oya odi ma me mubura papa me pebe bia me beto na ma pede sefata abri bia no ne ma bi baba adwen proso se wo samu na ide sefata na man influence your life. Be careful what influences your decisions, for you become those influencers. Be careful those you listen to. Be careful whose advice you take in your moments of trials. Asamato awade enkoye usika asem enkoye usuade enko utim unisika wan na woma na etie etu afo efutu abanya no ene wonnani ochina abusua wan kasa be pie etima panema be atia kan na influence o me da se ene da ise wa pa me na hwe me. Let positive things influence your life. Let things of value influence your life. Let things that are born out of love, wisdom, influence your life. And your life will never be the same. Abrabo be wie peyo. Abrabo be dimu. Nyina so ene ne ma makwan ma na atufo na Kenya wo. Aha ena me do be si. Wonim dada so wonim din dada me nsa mbobiom. Na wo a wonya amrehwe me ma me na wase. Na me na Adom TV adwuma kofo nyina ase. Me